My God. Siyambonga uNkulunkulu kungena ku-2025 lokungena ngeligaba letine. Singenile mhla ka-1 njengoba sasho ukuthi nasi emabhange amankulu akubhalwa khona, noma sathi thina ukuthi sisangangeni ku-2025 njengoba sathi nje kunema-days nema-dates. Sabekisa ukuthi lesithathu nje sababekisa sibobhuti laba abasikhombisa. Sathi ibhuti lesithathu nje ukuthi lingene neva mnanzi ba-2025 I'm the doorway. Sathi kunabhuti lesithathu, ubhuti lesine, ibhuti lesihlanu kanjalo kuze kube ngubhuti lesibili. Sabekisa nasigoyi sathi bhuti nje lesibili nabhuti Msombuluko nabhuti Lisondo. Bathi siyabeva nje bobhuti Mgcibelo lwaceni kwethu nangabe ngumgcibelo. Bobhuti Mgcibelo, bhuti lesihlanu, bhuti lesine nabhuti lesithathu. Bathi kumnanzi le ka-2025. Thina sisangangeni vele ngoba bekuseda lisondo lokucala, kuthi Umsombuluko wokucala, lesibili lokucala. Ngalawo magama netigaba tonke letinhle tokuhlonipheka ku-2025 siyaniphilisa bazalwane. Siphilile kakhulu, siyambonga uNkulunkulu egameni laJesu. Kanjalo futhi sasho sathi hlale sibekise nje sibekise yena ngalo mhla ka-25 ngoba lo nyaka sithatha 25. Kuthi lela nje kumhla ka-2021 utawubeva 11 lokomoya. Mhla ka-21 nje sibekise na-22 na-23. Kuthi bobhuti osebobabe-ke laba mabomo. Bobabe 25, 24 nababe 25 nababe 26 nababe 27 kanjalo. Bahleti bona bathi nzanga yethu. Siyabeva nje bobabe 1 nabobabe 2 nabobabe 3 nabobabe 4 kanjalo kanjalo. Kuze kutofika nawo umnakethu lo lambi kwethu, umnakethu 23. Bathi bobabe kumnanzi le khabo 2025. Sesethembile nathi kuthi sesitawungena nawe nje kusho-ke babe 28. Athi-ke nawe nje umnakethu 24 ngoba naku vele sebakubitile bebesingathi kangwane sebakubitile. Bakubitile kuthi kodwa gijima uthi nkwe lakhaya-ke siphindze bese sethi twe. Soyosicocela nawe kuze nanangu kusho lokusho babe 28 kuze nanangu umnakethu asho naye ukuthi awuvele angigijime nami ngisubathe ngoba sokungenile umnakethu 24. Tinhle letinto bazalwane, naloko ukuthi nje siyambonga uNkulunkulu ngani ukuthi sishito kaningi ukuthi kwashiwo ukuthi kune-birthday, date. Sathi bekuvele kushiwo nje ukuthi namhla phela i-birthday yakhe, mpheni likhekhe. Sokwangena inkakha-ke kithi, mpheni likhekhe namhla i-birthday yakhe. Babe labantu ngibekise ngami 14 December basho kumbe ngoLwesibili ukuthi hhayi namhla i-birthday. I-birthday mina ngatalwa ngeLisondo bonke abantu la emhlabeni. Is either ubaliviki licala ngeLisondo, is either watalwa ngeLisondo njengami noma watalwa ngoMsombuluko kanjalo kanjalo. Noma ngibale nje bangazi abantu bathi awumfundisi ngoba siyabathi bazalwane. Is either watalwa ngeLisondo noma watalwa ngoMsombuluko noma watalwa ngoLwesibili noma watalwa ngoLwesithathu noma watalwa ngoLwesine noma watalwa ngoLwesihlanu noma watalwa ngoMgcibelo. Kude lo watalwa ngaphandle kwalokho. Futhi-ke sonke kude nje inyanga lena 32 days. Sambekisa njengalaba njengoba simvalelise 2024 labo labatelwe last year batalwa mhla ka-29 ukuthi i-birthday ne-birthday bona. Okay, i-birthday yabona-ke siyasida nje lokho. I-birthday bona bayi-celebrate after 4 years. So sonke satalwa kulo 31 days. Kungakho nje nasigoyi last week njengoba namhla sekunjalo sekungilesine wesibili
singena kanjalo ukuthi abadala mhla ka-1 bede-ke sibaphakamise etandla, siba-prophethe, sikhulume tonke le tinto letinkulu. Siyambonga uNkulunkulu. So kwavele kwashontsha i-birthday yakhe, saze siyachamuka-ke ngokudadisha ukubuka ukuthi kune-birthday ne-birthday. Siyabonga nje bazalwane ukuthi sithe mhlawumbe isikhathi ngoba usangasivumeli uNkulunkulu, lokho kusho ukuthi kufihlweni le tinto leti. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Kwendlula-ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi sesingenile esigabeni sesibili eminyakeni wa-2025. Sangena mhla ka-1 January, that was last week. NgoLwesithathu wasimukela bhuti lesithathu, wasimukela kahle, sangena ngaye. Ubeda nalabanye bobhuti bathi mnakethu sicela ukukubambisa. Ngiyalithanda le tinto leti bazalwane ukuthi nje size siniphe nonke sesendela nje nalabo. Ngiyazithanda le tinto leti, awukweta nabhuti lesine kanjalo itolo-ke noma-ke kuthande bese kungene-ke bhuti lesithathu, naye angena-ke esigabeni sakakhe sekuthi utatoti nisebenta ku-2025 maye lo bunanzi siyabubona futhi siyathokoza ngabo lo bunanzi ukuthi naku kubonakala ukuthi ekhabo 2025 kanti kumnanzi kangaka. Asabuya-ke nasabuya kwesibili nabhuti lesine namhla sothi indzaba phela imnanzi ngekuphindwa. Ncesini nje kulabo benu kodwa-ke senidawubuka lapha ngetulo kumavidiyo akhona, lamavidiyo lamnanzi akhabo 37 day no 37 days, 37 day fasting. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi kuyafundwa. Sesivele silungisile amanothi sithaphindze futhi nasavumile uNkulunkulu sikhone ukuthi sibe nako ukuthi sibaphe bazalwane labadalwako nalabo labacala ngokuba kulokuzila lokhu lokumnanzi kakhulu. Futhi lo mnanzi buyakhula mani, buyangeteka. Siyamangala sonke, inkosi iyasimakalisa. Kushido lomunye sihleti nje sibuka kuthi ibone nesachichima kangaka. Kungako nje bonke lesinabo sitokhona kubabona kuthi isidaba esinabo solo siyaqhubeka sithandazela la VOC, labanye bethu bathi awuhamba bayikhona, kodwa-ke sonke sicala ngala ukuthi sitobonana. Sidabe siyasisho-ke isikhathi kusasa ukuthi phindze ngeMgcibelo senda kanjani, sitophinze futhi sibonane. So sekushoshela nje ukuthi sisibambe isikhathi kusasa all night prayer, labanye besingenabo bebangekho. Mhlaka-2 bonke nje labazilile siyacela ukuthi bende njalo, sitokhona ukuthi sibe nabo. Sidabe seke sekuba khona isikhathi nangeMgcibelo kunalokhu umqoka kakhulu le sitabe sikwenda le sitabe sikukhuluma inkosi lethithe asithe sikukhulume nathi kuyasimangalisa. Kubuyela-ke ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngale tinto letingaka le bethi Colossians 1:26 uyasho silemfihlakalo beyifihlakele yena seyimbuliwe. Siyabonga uNkulunkulu ngewembula le tinto leti bazalwane zethu embuliwe. Ungiva nje ngikhuluma ngiyamangala nje. Ngiyamangala ukuthi lo bunanzi lobungaka siyabona kumhlabeni nakathi what a foretaste of glory divine. Saze sasho ukuthi ezulwini la uNkulunkulu asibita khona, kukodwa-ke ukuthi i-Revelation 12 kuthiwa kwaba nenkulu ezulwini naSathane wala kodwa akangcobanga, wahluleka, yathi indzawo yakhe yaphela, waphonswa emhlabeni. uNkulunkulu buyani la, asibithele ezulwini, sibuye sikhulumele okuningi-ke. Kwesibili uNkulunkulu uyasivisa lokuthi njalo ukuthi for phakade naphakade, hhayi nokuthi sibreak athi aseniphindze futhi nibuyelele emuva. So uyasinambithisa uNkulunkulu kanti kudabe kunjani, kudabe kumnanzi kangaka ezulwini when it comes to indzaba yekuhlala naNkulunkulu. Le tinto leti siyativa tasekhaya kithi, siyanibongela bazalwane nalabanye-ke nabo labakule nkonzo yokuzila ngoba inetigaba. Labanye nje bayabuka ukuthi nangu
futhi la ka-21 laba ko-21 days fasting. Labanye bayenda njengale yethu. Ngimangaliswa bazalwane, ngimangaliswa nguNkulunkulu ngalama chapters lang-8. Kungakho nje sithi phazane bathi awusipha phindze nathi sithabe sesiyabapha. Lokunye nje sitawukwentana namuhla entsambama kungiLesine la khaya sisalungisela lokuningi. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, angicela kumbonya yebo ke khona lokunyana kusibitako, kodwa ngicela kumbonya nje eminyakeni. Ngicela ke kumbonya nganako ukuthi ngoba umnyaka vele uba naloko nje. Ngicela nje kumbonya ngaloko ukuthi bazalwane asihlalele endukwini. Jesu ubuyambamba futhi ufuna kusithatha asibeke elinye izinga. Athi yabona-ke nina ngasho kathi number 1 ningisawuthi, number 2 nikukhanya kwelive, number 3 ningumuthi lo wakhe entsabeni. Kuthi empilweni iyabonakala ukuthi there was light in Goshen. Kungivetha natimonati nje lesitibonile bo-2024 kuyemuva. Laba labangebami sibonga nje kulabo benu labayithatha lenzaba ku-Exodus 7 bahamba nayo yaze yawufika nase sebaphuma sebadlala iphasika. Babona lokho ukuthi umfundisi uqinisile nakathi baphuma eGibhithe leli physical baya eKhanani leli physical. Thina siphuma eGibhithe leli spiritual, edonweni siya eKhanani leli spiritual. But into iyafanana nje uyabona boGibhithe boKhanani. Kwesithathu ke buka lokwenteka la. Uthi uNkulunkulu into umehluko phakathi kwesive sami nesive sakho. Nanyalo lo uNkulunkulu sinemehluko. Nganengoma ithi wehlukile. Hey Nkosi yami, ulinganiswa. Sokuphindza ukuthi uNkulunkulu into umehluko phakathi kwethu imfuyo tesive sakho nesive sami. Phindze sisangqotha sishayanga eGosheni. Wayichamuke tangqotho. Uyambona ke uNkulunkulu. So ngithi anginebele nje. Nanangilokhu ngathi 37 day mhlambe sonathi umsobho noma kunjani bazalwane. Uyaphenduka nje ubuye utithathe ngoba besingathi ningasho ukuthi asintshelanga. So sitawucela sithi khuluma endlunkulu bese ngane ke siphuma. Sitawukhuluma nje sikhulume. Sitawukhuluma. So uyabona nje uNkulunkulu vele ungathi bekasilinga nje izwi lengaka futhi i-audio yaba imfisha. Mphindze futhi nemlayeto umfundisi ngoba sirekhoda ngala nangala. Umlayeto waba mfisha mfundisi ngiloko ukuthi uNkulunkulu khona lokuyelathi asihambe ngifuna ukuyokhuluma nakho. So siyambonga uNkulunkulu. Sitawubonana kusasa nangemgcibelo. Ngicela ukuthi inzelo umenze sitobabona bonke labazilile. Sitohlala phasi ke ebusuku bonke. Nangemgcibelo phindze ude nje vele sowathi ukuthi nangemgcibelo kuningi. Sesitokhuluma nje, sesitokhuluma. Solo sayicala le fasting ukuthi kambe niyabona yini. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Ngicela ukuthandaza noma lokuthandaza nje nako bese sekuba naloko kodwa ke umnikati ngoba nguye losibitile uyade ukuthi utawubamba njani uNkulunkulu. Umuhle. Daniela nakathi sithi inwele yakho imhlophe kwendlula lichwa. Uqinisile wena umhlophe awunasici. Kungakona ukuthi enyameni waqale wagijinyelwa abafana labancane nje. Ebenkosi besingasho njalo bakubhulela emadolo. Timvu letide sici tabulawa. Yasiyabhecwa ingadi. Kwathiwa when I see the blood I will pass. Kude bekunesici kuleyo mvu. Bokude lebelimeleliso iqhuda. Hallelujah. Kungako phindze noma uta uya entombataneni nje lengakaze yatsinzwa nayatifakazela silokhu ngente kanjani ngoba mina ngiyati phela indvodza. Uhlantekile wena Jesu. Hallelujah. 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 Siyabonga. Umnanzi kakhulu. Sibonga babe ukuthi ukhulume nje kulamalanga lawa la imfica la siphohlongo la imfica singenile kulomnyaka. Singene nakahle nayitolo. Emalanga ngasaphelele wasethwala. Siyabonga Nkosi ukuthi ukhulume nje into letinkulu etisenta simangale. Uhlantekile kakhulu wena Nkulunkulu. Siyabonga sibakho labo labadelwe nguwe. Live lakho lalisi lokhu udelwe nguwe kuyalincoba live. Lincobo lethu lesincobe ngalo
live kukholwa kwethu. Yenkulunkulu, kani wena nje umnanzi kangaka. Sibonga Baba ukusikhumbuza ukuthi bakhwala sibandlulile. Sibonga ukuthi usiphe nje lokuthi le nto lele ngekhathi yona iyadla lokhu sizilile enyameni, yona idla kakhulu. Ayidistejwa ngoba besibhodlela etulu Nkosi, sibhodla inyama emabisi emasi thina labanye. Besibhodlela etulu. Seyiyadla-ke le nto. Sibonga Nkosi ukuthi le nto lena iyadla yona iva lobunanzi. Pawula wakhuluma wathi noma lingephandle lethu libhubha kodwa lingekhathi le nto walibalisha. Washo uyakufinyeta-ke Nkosi ukuthi le nto lengekhathi iyadla imnanzi. Nayo nje inelipledelayo. Kungako labanye bangathi yaboneni vele nizilile. Nathi siyakhumbula ukuthi vele sizilile kodwa nje singenelwe sinyuke etebhisi tokudla. Haleluya. Futhi-ke le nto lena Nkosi nganye ilanga udayithatha khona nje la sebendlulile emhlabeni, sebahambile kuthiwa abantu akasekho. Ngiyona le nto ukuthi ngabe uyende njani, uyikamile wayigeza beyidla njani. Siyakubonga Nkosi kusembulela ukuthi asiyinake le nto. Nabanje nebantwana labancane losiphe bona Nkosi, labachamuka lena le, labayingenile le nto, nabo sebahambe Nkosi bakuva futhi labanye bacale kunambitha manje ukuthi ukhona umtimba wakho moya nawo uyadla. Awufundi ukubangisa umlo omdzala la. Umdzala lo uthi khweshani bafana. Asenime naleti tambu tenu, nalamaphalishi, nalamabisi, nalabotshizi, naleti nyama. Asenisusa le nto le. Safuna kudla ngumdzala. Siyabonga babe. Utabe ukhuluma nje nathi usicocela. Siyabonga Nkosi. Bungakho nje labo lasebendlulile lasebahleti kuwe. Ushida umhlabele nalabanye timbunga tayitolo lebechumala tishite ukuthi maye basebomini. Ahlabela umhlabele ukuthi nabo bahlezi kahle ezulwini sebeneliswa njalo ebomini enkosini bathokoda. Sineke Nkosi uyasihlolela lokuthi kufana nokuthi siyafa la nyameni. Live lakho lithi umtimba siyawuganzayo. Siboganzayo umtimba thina emagama ethu. Siyabonga Baba siboganzayo umtimba. Bese lento ibhujuka kahle. Siyabonga Nkosi. Vele nje yini lesingayikhokha sithi nje noma singathi sibutha yonke imali lekhona emhlabeni. Sikhumbula kuleminye iminyaka le kubo 2005 wathi Nkosi noma besingathi siyakosela sikwendela ibribe kungagucuka kudle thine. Vele nje basibe sihlangane Nkosi kube nemadzili kudliwe. Kuvama kudla thina Nkosi azange sesikubone udla. Noma ke Nkosi besingathi sikubuthela imali noma besingathi ke Nkosi sendani nje kude lokwanele lebesingakwenda. Lokubuye kuzame nje nako Nkosi akugaphelele. Bungcwele nje bethu lobuvela kuwe ukuthi Nkosi siphile impilo lehlandekile each and every day. Sibe liphunga lelimnanzi nakusasa nje kulesihlanu na usibona ukuthi mayela abantu naba bahle. Nayo indlela yokubonga Nkosi osinikete yona ukuthi sibonge ngeku lifestyle. Siyatibongela Nkosi nalokho ukuthi wasithola. Shito ku John 15 wathi aningitholanga mina ngathola nini. Siyabonga Baba. Nemambala kuhlala kuwe kumnanzi kunekuphila lokuphakathi. Lwemukele ludumo Nkosi ngoba lwaluvele lwakho selukhanze lwakho. Bonga mangala le generation ukuthi ayithatha ludumo lwami. Siyabonga Nkosi kumnanzi kuhlala kuwe. Nangilombukele mbusise Nkosi ngaloku mangalisako nangaloku khadim lakho. Qhubeke Nkosi wena ube mkhulu anciphe yena. Siyabonga Baba egameni lakho Jesu. Amen. My God.